Ya nshuti bakunzi turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe rero aha turi mu karere ka Kamonyi ahantu bita Imusambira. Rero turahazindukiye cyane dusanze umushumba ku kiraro. Mushumba muraho? Muraho na amahoro. Amakuru Yari meza turashima Yesu. Mumeze neza cyane. Cyane rwose. Ejo ku mbuga nkoranyambaga twagiye tubona ibintu bitandukanye. Turi kubona abashitsi mwabonye mu itorero ryanyu bimeze gute? Ejo twa dufite umunsi mukuru wo kwakira abashyitsi ari nabo bayobozi b'itorero rya SCR nibwire kwisi. Twari dufite abashyitsi baturutse muri Amerika n'abandi baturutse muri Kenya. Bari baje kudufasha mu giterane cy'iminsi ibiri kuva ku 11 kugeza kuri 12 z'ukwa gatatu. Mu giterane cy'isabukuru yo kwizihiza myaka ibiri itorero rya SCR rimaze rikorera mu gihugu cy'u Rwanda, tumaze kubona ibyangombwa byemewe n'amategeko. Bagiye rero tubona ku mbuga nkoranyambaga ibintu bitandukanye, abantu batandukanye basura ahantu hatandukanye. Iki giterane cyanyu kimeze mukiteguye muti? Yego murakoze. Iki giterane cyacu tugifitemo abashyitsi batandukanye bavuye mu bihugu bitandukanye. Nibwire dufite n'abashyitsi nibwire mu rwego rw'igihugu, mu turere dutandukanye. Dufite abakristo babasha guturuka mu mirenge itandukanye bagize iri torero rya SCR mu Rwanda. Nibwira ko igiterane tukiteguye neza. Tubasanze rero ku kiraro ari nabyo ngira ngo tuvugeho tunasoza ikiganiro, ntabwo turi buganire ibintu birebire. Nsanze inka nuko mbona iri kurisha ariko abantu bari kubibona nyine birimo kukina hano hanze. Iyi nka bimeze biti? Hano no ku cyicaro cy'itorero SCR mu Rwanda. Aha ni mu karere ka Kamonyi. Yego. Murenge wa Musambira. Akagari ka Kivumu. Noneho aha niho dukorera. Yego. Turi hano rero ku kiraro. Kandi iyi nka mubona niyo twiteguye gukoresha mu munsi mukuru wo kwakira abashyitsi bacu muri rusange n'abakristo bacu. No kuvuga tugiye gutamira akantu kameze neza cyane rwose. Kada oya nibyo rwose. Rero ku bantu wenda batari babizi bakaba babonye interview turi kugirana, bababona bute cyangwa se bakizamo bate kino giterane? Nibwire ko muri rusange twatanze amatangazo hirya no hino. Yego. Kandi twarararitse nyirizina abatari babimenya twabararikira kuza kubana natwe muri iki giterane uhereye ejo kuwa gatandatu ku itariki 11 no ku cyumweru itariki 12. Iyo minsi yose igiterane kirahari? Iyo minsi yose igiterane kirahari guhera ejo kuwa gatandatu isambiri. Nk'ahantu mwanyuze rero hari ahantu twagiye tubona nyine ibiterane, mwabibonye mute cyangwa se mwabyifashemo mute mubonye ibintu byahabereye? Twagiye tubibona kuri YouTube ahantu hatandukanye. Twashimye Imana tukimara kwakira abashyitsi bacu. Yego. Nibwiye ko twari dufite gahunda yo kubajyana aho twagomba kubacisha. Yego. Hariya twari turi mu giterane ni muri Paruwasi ya Jurwe. Yego. Mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yego. Hariya rero tubafite itorero rya SCR. Twari mu munsi mukuru wo kwakira abashyitsi bacu. Yego. Yego. Mwarimo kubakira? Twarimo kubakira. Munabereka abakristo, nabonaga abantu buzuye kabisa, abantu bari kubyina bishimye cyane. Bari banezerewe. Ese izi mbaraga njya nkunda kubyibaza, izi mbaraga muzikura hehe zo kuba aribwo mugitangira mukaba mugeze ahantu hashimishije nk'uku nguku, abantu bangana kuriya, ibintu bingana gutya ku rwego musige mutumeza abantu bari bo muri Amerika, muri Kenya, noneho mukarambika hasi n'inka? Izi mbaraga muzikurahe? Twishingikiriza ku bushobozi bw'Imana. Uko Bibiliya iratubwira ngo nta jambo na rimwe Imana ivuga ngo rihere. Iby'Imana yavuze kuri iri torero rero bigeze igihe cyo kugira ngo Imana ibisohoze. Niyo mpamvu twishingikirije amaboko y'Uwiteka Imana. Byumvikana Imana yari yarabibabwiye. Imana yari yabitubwiye. Ni igihe cyo kwakira ibyo Imana yatubwiye. Imana ishimwe. Ni igiki rero wabwira abantu badukurikiye n'abantu bazaza muri iki giterane cyangwa se n'abandi bantu bashaka kuzajya babasapotinga mu mirimo itandukanye?
nishimiye cyane gutumira umuntu wese uri kubona iki kiganiro kuri iyi televiziyo, yego, kugira ngo badufashe kubana natwe no kumva agaciro k'itorero, yego, kuko ni itorero ry'isezerano ry'ivugabutumwa bwiza. kandi Bibiliya ikavuga ngo hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Bishatse kuvuga ngo rero ni itorero ry'isezerano. Aburahamu sogokuruza yizeye Imana bimuhaniriza no gukiranuka. Yego. Bishatse kuvuga ngo gukiranuka kwa Aburahamu kwamuhindukiye kuba inshuti y'Imana. Twararikira abantu rero kwinjira mu kwizera, kuko kwizera kwabo niko kujya kubahindukira kuba inshuti y'Imana. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Rero turabashimiye cyane, byumvikane harya iyi nka izarambikwa hasi ryari? Buriya ejo isa 1:30. Ejo go ni kwa gatanu. Kuwa gatandatu. Uyu munsi ni kwa gatanu ya. Uyu munsi ni kwa gatanu. Yego. Ejo kuwa gatandatu saa 1:30 tuzaba twamaze kuyikuraho uruhu. Harya umunsi ni itariki zingahe? Kuko iki kiganiro kizahama kuri YouTube, kizahamaho n'imyaka 10 iri imbere. Uyu munsi ni ku itariki 9. Uyu munsi ni ku itariki 9 zo kwa gatatu. 2023. Umwaka wa 2023. Yego. Nibwo mufite igiterane kimeze neza cyane hano ku Kamonyi i Musambira. Yego. Rero ni igiki mwabwira abantu badukurikiye bari ahantu hatandukanye? Hari abantu bari muri ritorero, bari mu bihugu bitandukanye, hari n'abandi batari murimo ariko bakunda umurimo w'Imana ku buryo babashyigikira. Uri buze kuduha nimero ugire n'ikintu wababwira dusoza. Cyane inkunga yabo n'amasengesho. Ikindi twabararikira kwinjira mu nzira y'agakiza kugira ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza, kuko tugeze ku iherezo ry'ibihe. Yego. Ikindi cyane twakwifuriza abantu bari hirya no hino, cyane abo dufatanije umurimo mu itorero rya SSR, basaba inkunga yo kudufasha kugira ngo badufashe mu buryo itorero ryacu ryazamuka mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo imitima myinshi ihindukirire Yesu. Turabashimiye cyane. Rero ndi kumva watanga nimero za telefone zawe. Hasi haba hari nimero z'umushumba ukuriye iri torero. Nagira ngo utange nimero za telefone zawe, ubundi dusoza rwose tuza gutamira kuri iki kimasa kimeze neza. Rero waduha nimero za telefone zawe duhita dukomeza. Nitwa Pastor Bizimana Augustin. Ndi umwe mu bayobozi b'itorero SSR mu Rwanda. Yego. Nimero zanjye za telefone ni 078 Yego. 50 22 9 7 akaba ari nazo ziri kuri WhatsApp. Zikaba ari nazo ukoresha kuri WhatsApp. Yego. Mushumba mwadusengera rero Imana, kandi nukuri tubifurije ko iki giterane cyaba nkuko Imana yakuri birenze ibyo mwateganyije mwebwe gukora, kuko ni igiterane kiri international. Igiterane kirenze cyane. Rero mwadusabira umugisha, Imana ibahezagire. Natwe reka tubashimire kubana natwe muri kino gitondo. Yego. Tubifurize umugisha w'Imana. Murakoze cyane. Mu mirimo yose mukora, mukiri hano mu isi. Yego. Dusenga Imana. Mana turagushimiye kuko uri Imana ishobora byose. Uri hejuru ya byose, uri Imana ishobora byose. Warakoze kuko wabanye natwe ukadufasha kandi ukarinda itorero ryawe mu gihe nk'iki ngiki. Turagushimiye kuko ijambo ryawe ariko rivuga ngo nta jambo na rimwe Imana ijya ivuga ngo rihere. Hamwe n'ibyo turakunezerewe. Bana natwe udufashe mu mirimo yose ijya kuboneka muri kino giterane, wiyerekane nk'Imana ishobora byose mu izina rya Yesu. Amen.